Okay, agsubsubli kami nga rod para iti first, second, third hour. Ay, madi, nasapa pa eh. Second and a half. Oras naman lang inin. Ayan. Nasapa pa yung mati oras. Once again, thank you so much. Katagiti matariman pa lang nga po nga. Agbuy-buya kita kami. Iti Facebook Live, iti IFM ken Facebook Live mi mismo. And of course, for those who are listening, katagiti pa pala ida apo, sabi lang kung mapunta uray apagbasit kita. Makaitid kami, iti liliwa kata kayo. And of course, iti main aim when no gandat iti FDD kita tay papigsaan tayo ano kasi nang iba kada iya pabiligan tayo po iti musika iti Ilocano. Ayan. Wenno literatura Ilocano, babayin iti sonata ni Ayat kan biag. Iso nga kunan na dagitoy agte-text ka tayo. Good afternoon sir, pahigri man nga mga masisipag na supervisor ng Universal Leaf Philippines, especially Sir Eddie Boy, Sir Samuel, Sir Rodel, pakisigaw naman po na mahal ko si Stephanie Pugiao by Eddie Boy. Requested song Wonderful Tonight Ilocano version kunan na ditoy. And ada nag message sa tayo Monterey ngam abo naburami mo tanta nairaman dyan nairaman ka dyan nag guest apo tinaga nyo. So nga ag message kayo ulit. Okay. Good PM mga idol, greet ko man nila kay ko nga Dino Claro ken katugang nga Lily Claro ken greet ko man ti family Lapat ken Palo Depan idol request ko man iti nalawang kanal iti nag-request Lita Tabak from Cabecera 18 City of Ilagan. Thank you apo katakita Ilagan nagato talaga text iti nagapo Ilagan siri. So nembang kadaw yung mga mano balong and June akit daw kami man ti maisang kanta jay tumang para kadagiti kabarangay iti Basilio ken San Jose Rojas Isabela tuy nakitaw Claude Gaudia of Junior alias Cloud9 agiyaman ako dapat di Cloud9 na tan. Okay, kablao man idol dagiti Reaper Boys yutoy Sinipil Viejo dangan Reyna Mercedes. Agyaman ak idol kantaan nyo man dati bulan kuna na. Ha. Naghaduunay iti text messages. Aha. May sapay from Afril Valenzuela Mejia. Kablao man dagiti bingeg nga bing. Ditoy balay Kuya Isudathea, Aseline at Jairo nga kaririing na. Thanks Kuya from Afrial. So we would like to give you a song. Apo puro pukaw dahil iti tumanggat lika dahil iti tanang ato nabannog kami mga rod. Anyway, gapota iso ti kalikagom yung mga gan ited mi nga rod dati nga sunata na polwan tumang may paay kadagiti lalaki nga hanla nga may maysa iti familyada no di duwa talo nga makaya da nga biyagan ay babawi dalaang to siyempre nariga nga talaga ay nagtangka na tumang tunggal ada babae adunteng kon dita digdiga damdama lang idan ka edda ay nagtangka na tumang tauray no text makipin nagnaganan pasaak lang itilod kaya't nang makipalot sa kamang tibalot kastat ubrak kakabsa oray itanda at ang asawa single na pa'y kunkunat jakman amuno apay apatsandak na duma iti dutumat balasang ken balo patulat ang indimteng didigrata at danaarakak no jak ibalay patayendak ay nagrigat kayang di kastuya babaero may busti piksam, may busti kortam, pati ka babainam. Ayawan ang dagiti sanikwak, nagbibingayan dan. Awan pa yung pagtaengak, amang aklon kaniyak.
nagaduti nakapagpakanan sustento wadawada nujak ite dagyan nakatisalda ay nagtangka na tumang ngamdandani aknak ngagbekelan dep pa ekti babawi krikrigat na tara kinahilig ti babae ay nagrigat ngayang ti kastuya babaero may busti piksam may busti kwartam pati ka babainam ay awanin dagiti sa likwag nagbibingayan da awan pa yan pagdaengak ang mga klung kaniya ay nagrigat ngayon ti kastuya babaero may busti piksam may busti kwartam pati ka babainam ay awanin dagiti sa nikwak nagbibingayan gan awan pa yan pagdaengak ang mga klung kaniya ay may busan amot ng tiangesan nga atong kanta. Eh, kiko na naman dito yan. Sir na yung Aldo yu. Request ko man dito Philippine Geography. Tasala man kano dito yung kaduak dito yung poultry farm nga iso da Jane John kan balong. It's me Gerald Celestino. Namnama poultry farm Alfonso Lista Efugao. Hello mga idol, great mo man amin nga taga Cebu kan amin dagiti family Bermudez kan family Fabros. Ken ti anak kong agtutrabaho dyan Magnolia. Iso ni Sharon Bermudez. Nang nanunod ken lakay ko ni Fred Bermudez. Request ko man dyan ayaton kay Ismin Norma Bermudez. Ti Cebu San Isidro More Power kanya. Sir Jun ken ating JM. Wow, kablaawan man kining kablaawan man kini sa bali mga min sa una man. Nako na. Kablawak man ni Giliana. Happy birthday ken kastamot jay manugang ko ngani Shine Gonzalez. Happy birthday tun bigat. September 30. Greetings from Mama Hilda Luca of Italy. Itiloca, Italy. Yes. And Levi Gatchalian na imbang malamyo. Kanyayo Manong June KJM watching from Cavite. And of course, Jeniel Kilang Malabo Philippine na imbang malamyo Karuba watching here in Malaysia. Pa-request man na po Jai, Dance with my father, Ilocano version. Wow. How that the Ilocano version of Dance with my father. Yo song ako kakanta doon. Ikaw kakanta Ako kakanta doon. Ako ka anak pa DJ. Oh, sa baling ako na. Sa baling ako DJ Quiz na. Sino? DJ Ajini, adi Poultry. Poultry tapos. Geography. Philippine Geography gayam. Okay, ngarod na. Akat pantasin tayo man ti ag how do you say that again? Ag tadag when Di ka mo. When you dance to native dance. Native dance. Di ka mo. Anyati awag di jay Michelle. Michelle, nag-text ka man. Anyati awag yano native dance ka na. Wan, hangag sala eh. Agor ka Tadag. Tajaw. Di ka mo. Di ka mo nakasanaw. Wan, baam ta lalaingan tapos ti agatal. Tajaw. Always listening. Wow, congratulations. Agboy, agdengdeng ka no Jiradyo, naglinaw ka na. Jiradyo da kadakkel. Diyos ko. Kasano kadakkel, adi Jirwarti Baletan, da maiserek, madi ko managerwangan. Ba't adi ko lang natayag na kastanay. Adi kas na Jiradyo ni Lolo nga Pilex. Dahil di Lolo Pilex sa dakkel. Okay, so ngarad, kadigiti kakadotay apo nga makasala iti Philippine Geography anyaman apo nga race iti nagkakapon tayo Ilocano siyempre everybody as part of the Filipino culture sasalaan tayo dito yun nga salangam of course impagpay dito kakapasot tayo nga fugot dati talaga nga trademark dance dati kade dahil gito yung kastoy nga salangam sito yung Ilocano awan iso nga bilibag kanya dawen bilibag kanya dati talaga nga identity when it comes to dance so ngarod aglalo kada giti Adita Planas Raman Isabela Philippines has a great history according to our
geography. Manila is the capital city that is not from the other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Zapote, Malabon, Las Piñas, Parañaque, and from the north, Batanes, Apare, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. And now let's go to the southern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, and we add 3 islands more, Mindoro, Marinduque, Romblon, then down to Visayan Shore, famous with sugar, coconut, and corn. Ay, 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 Cebu, Batan, Mandaue, ay, 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 Bohol, Samar, Leyte, ay, 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 Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Palawan, Negros, Bacolod, Siquijor, Dumaguete. And now let's go to the land of promise, the land of Mindanao, Bukidnon, Zamboanga, Misamis, Mambahaw, Butuan, Agusan, Surigao, Cagayan de Oro, Iligan, Osamis, and the 3 provinces of Davao, Davao Sur Oriental, del Norte, Cotabato, Lanao, Sulu, Tawe, Tawe. Ay, 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 Philippines has a great history. Ay, 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 Manila is the capital city. Ay, 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 all tourists are invited to see. According to our geography, Philippines is a beautiful country.